जोहार गे सनम को सानताड़ी आड़ामबा पाटा खन इंगे बेन पुलिसरन तेहnya दला कहानी bon ajom akhare ape sanam ko sagun daram tehin doi ajom cepe tabana onoliumon thenta bormugom kia alrut kahini jobab arang re inge even pulisoren man khat pit bonete muche dhabi ajom tabon pe etohop kidoin tehnya ruti kahini jobab ene bar pe serma kan huyuk kana koye gatak sarkar Poschim Bangla rena raj pate hameta kada latar gatak hora monere rauska rena ahla hapen din rena kukmu menkhan adibasi santar sala diku kuak jak jotek do pahil leka ge mena dokan kore santar cha ko nyu lekhan latar gatak hol leka ge santar ko gelas to ko hinheur hocoy ko geya mid din Ramnath inyar santi gidu enek khon ruar jokhai cha dokan re cha nyu le tinguina Ramnath ke pia chai borat kida bhitri re do bhir giya onate barhe rege tingu tingu cha le nyu kida cha nyu sot kate tv re gilas to hoy lagi le dokani lei got kedai hape gilas kati hinheur ka lepe Ramnath men kida chida ale do majhia jotet gilas to bang lagi tila dokani lei kida noa gelas tinak kate dam Ramnath dokani kuli kedayai mid taka cha dokani tela kedai Ramnath pocket khon pia cha renak dam ar barti pe taka dokani emadia ar ona pia gelas rasta dhare le chapat kiti hoto kate hostel le hejena kanhi do node ge muchena ajomet taha pe kanhi onoliumon thenta murmugom kia all ruti kahini jobab arang re inge even pulisoren kanhi okalaka pe oiko kida comment talate bada hachin pe ar he kanhi judi pe kusi kada enkhan like share saute noa apya dular rena santali aramba YouTube channel subscribe kate bell icon jote do alabon hiringma chida se ar honong kage nawa nawa kanhi ko atin seteroa ape ko mi dondek rauska hocope lagi dela kanhi bon ajoma khare man khan te hein donuna ge sanam ko god johar